Hadiang ngajing di ap jong kiseng balang bo per haki ar singi linter bak kajing bom aila jong ke sorkar jela banwan pelong rali hasor shalom da kinong yada masi ban ken kum ka kemiye ya ka masi habaro ko kini giri uniam hindu ki kram yolat shu banwan hakani ke jela na kaliang kinong yalam seng balang bo per kentup ya kinong dia masi ki balawan poi ban pensngan lang ya kiseng balang bo per menta kasi haba ajing keren hagilat patai kubor kila penpau baka jingwan ka jongki hakani ka jaka hadiam layo jingtep bagi reuniam hindu ki bala temu banwan lang baka katling suing umroy da ka jing temu ban khang persha be ya ka jing temu jongki ban pelong ya ka rali handai kin be no ban pha li pha yaki Shushu kila kin turu bakum ka sengkin ailat yaki bakin wan ban ya rali bat kin long ki bapet perman yole si kin wan nakakali lengba ka surok Guwahati Shashalom bat ka sengkan pet perman yaki kali knang bakin yo ban rung hapok ka jela Meghalaya. Tinggi iba ka sokar gi iba magidan gi balak keren gi rumene ga musician gi opek ka state government nulung bau chief secretary gila aga statement belum ai lat itu ini ngi kan ni ba ke iba ka le sokar ka dei ke jing bombansi lani out of compulsion lamar kelai di jing yaki ki protes ki balong menen gasni ka tungju rumah ta kasni nilai wan ni lai wan bun bai ba bat kali ka musician ro gila ong hi ngi ba ni nom ai lat itu bun mi shabar ke airport di nakaliang ka jongi ngi sngo ba jenada sorkar na rin kong kasing kiawan khanglat ni briu bertemu dengan tombor ya karokomim kajongi ya karokombam kajongi kam nomor pelong hi ya ki pajba bikin dom bikin bitar bikin hapan wan yu kejat hadu angin airport te ini benung ni tingin am banyak ni wan hanum gopor maka ngujung tip dong dan hi po agar tala yudang itu ile stom hi ban wan yu kejat ni nomor ngasmutu hi ba ya selong kami yang beri untuk terap di jalan Meghalaya ini diterang di angut aban penkelan nak bersenang ke jongki kembangi ini ke jingwan boy senang ke bender nak kapor ke jing bab ai ini ke ILP ke jingwan penbiang ke jing bab ai ini ke MRSSI berkuih ki an ni ba kini ke dan ke selendet ba lesi ki kwa ban bener kelarit pa ini ke Tripura ni ban pendujak ini badai lor katakan nongrem ba ni sngo ba ke ba kajing keti jong sorkar kajing yak nyat wi ba kamlong su bangin su up su sanya sorkar ndre ni hap hi kum ki dekot jong seng bat kum kita gi badon sisa taka kajing sokhia la ka banta ka lawe ka pateng jong gari ka jendriu bangin hap ban mi madan ban le ek ba wat ka bang ngim de ban le ngim kwa ban le ru ngin hap ban le be tang na ka banta ban song sngan ki hun kipat jong beri ngutram ini iba kata kan ini ong ba ka rukum im jong gibriu na koi boi ka than ka pher mangi ni bam ka bangi kwa ni bam ka bangi mon ka kidan gibriu ki bambam ka do masi kidan gi jet ndriu gi jet nyam gi bambam ka do snyang kidan gibriu pada gi babam lot ka dong sedong de kata kalong ba la ka jingit jong pila da pimbam do masi kasong hapi ngingin tuklar lili ruem de pimbam do snyang kasong hapi ngingin tuklar hapi andre haba ngingi bam ko do masi ngingi bam kunu ko do ngingi bam kinu ki jurru kadai kamon ko jongi subha manur wan tuklar namar rapi tuklar ka ki isu hi de ba ka habban le liki ki ba tengi ru kan le bat la ka cha kam ta mun maki hi briu ki habban bakhli la dan kono ko jingja pidun ni ting sngo ba hi pindapit nuksari namar ba kani ka kanhun jong ni nong yalam niam jong ki Hindu jong ki ban persya ban sodok masih ni biki jela ki company kam tam ke jalan nagalan bangi i nagalan hi ka sorkar hi ka maham yu bu umbit ban wan pejat aku nagalan bat kani kam dadon kani ka jingle jong sorkar nagalan ka peni ba ka don sisa kata ka kita ki reng gi banlam ki ba kanut ban aireng banu ru tang nam ta ka jing bah jong ka jek beriu naga ki jongki bat ka peniru ka sorkar ka yang hi nakabenta ka hok nakabenta ka rukom im ka rukom bam jongki beriu ki naga ki basong snong hapo nagalan andre ka sorkar ka jungi hi iba ka ngap jar nun kong haba mu wang banwan bat ko mangong menne ba ka e ga bakale ki ai ka statement menin man bakale ka district administration mantaru kani hi ka kapedi ba ka sorkar ka kumong menne kalale tang na jing bampansi out of compulsion namar bakating yo kanika
keding kan kelang Te ke iko ni mengingi ni ong segi parado persam di badan sabar jangka jelam gelia lagi puli ge train ge sa he kalong ba ka ga bangi le hi kalong bangi nyada nak mentah kari ke cek bendri ban ngi hiru bagi parado persam ge jungi ge balik sabar kimlet tukular kimde bagi lek ban penbor ban bam dok masih ge hindu ban bam dok senyang ge muslim tekem ju ngi ru hang ni dan di wan ki toris ne di wan ki bon puli na bar ke bam ke dok masih bam ke ban le e dulu hakam kaba ya hap ka tum ka jinge ti jompi ke kakta ini ya kum ka jatlu riu nang ni smart ni di lo ka jatlu riu kaba kendip pun riu no kaba smart ka basing ban play kini kam de ban lerang bat kham tam ga jing ban kam ban penni kham tam ko do masih do siar ni ni siang kai ni de ban kan sikit kun sino ni kun samla ka jangi kham tam kiba yo kam jam mata begini penni dal di Naru Minister Milawan ini yang juga River Youth Federation bangun APU tu beriu ship niam juga Hindu wan landing ni po airport jangka Meroy. Ini proses adu mentangin PI bawa landing ni tenang leng jongi ka River Youth Federation. Ini apa adu mentakin ki kenta mentah ban ngimur ban apa adu sau beje ship sau steng. Man bangin ko pan ala dia bawa landing ni ban wan rung hani po jela jongi ban penshit ke bamde ban penshit ban khang ru ya kata ka jimbam do masih ni marwah ni sela jungi ke bakam bang mah kadiga do masih te rana uan ban shit ban ong ban ngin ha mane ble ya kala ngi ha ong ban nombam ke reli ru ngin pedang ya kata te bang don so obviously ngila yo ka mulumala ka report ba sawan na khandau te na kalang jungi ka River Federation ngilong ready hi ba ngila pharu ki spice na ki kena jungi ba kena makin ti jokan national center maladang ngila besya ba wan daga Bayrut lagi kali, in peniang bangin talasi, bangin be kerat diu nak poka jalan ke sungai. Ngela instruct yala ke jongki, bukan lagi membar ke jongi, bah habernir kidon ki baap, bat chanu ko kidon ni paper man ya kene kidong ya lenti yo. Lese hangno kene kisit niam kiwan ya kaban. Yo pan ya lenti kumbang itip mentahi ngilong ready aman kisrok ki bagi cekak magidon ban nginno mailat ya kene kijingwan persyang ke jongki monwannya lambakla dan bah kin pen sino tu dan kin pen nge jubor ngi ba kamasi ke dega kemin re hangi hi kamasi kan sa kamasi bat kan dei hi kamra kam dei ke kemi ke jong bat ngin yai bam hi ke dok jong dok masi jangi I wala da pidem mengata kisip anta ke police department nginum sania thani ki nakaliang jongi ru ngala instruct lagi jongi fara ki jongi bagi dekat ki jongi bagi pe perman nilalong ready bai kumbalong mentahi ngilong ready we are ready ka ri India hi bro wai kun thuk ke jala ni kan sadon ke jingta ke bajur hakal yang ko kam jam ndai ni ru ko mangin chu ong no si benta na ka ri India ni don ni ko hok on tre hala ka jong ko benta ki kam ke bangin tre ni long kan ni kala kun long yang ni ba kum ko kan hon bangin ya so lang ba bangin ai ku lei ru ye ki ne ki kan hon sang balang ba ke ka bangin la banjar ka tang iwai biwai banyak kersan lang ni ki banyak ani sem lang iki ba nyinu aila ya kum gani ke jeng temu bakan wan ko ke jela ke jongi ke katahi ke we ke bangi la kren ke syai bat sa ke we ru ka ba ke ke bangi la ye I hiru kum na kaliang kinong ado balai bang sa kren na dien bisa sengap ke gani namar ni la kami kundu ambae I banyak kundu asma we hi kalong nadu ke sedang hi kini ke jing persyang jom kini ken hon la hon bun senam na kini ke jing syok do akari butang tian rai ni asngo bahadien bala aila ha lagi jong jela betul penyak kini tian rai ke ban la yo I pat na kidak kisin kuma kalong mentang diau ya kini kesakar jela jadi kalau kamtam haki por di baladap kaladan ke jing persyang ban hang mesti syok do nuan ko jela andai na kaliang kesorkar ke jungi kam simpati awak tang siang sekolah ki keni ke kepala kam dei su baka pun subang dei kalapan tikena yani ba na kaliang kesorkar mak pampua hiru yani bengen syodo apa ke jela bat bengen bamdo itu syai keni ke junglong asap ke kesorkar ke jela kurai ni ngau sya benong bat ban pentulam iki we ki penhun ki pet nam ta ka imlang ka salang ban bahana kan ta jela
kalong bangin pai kmat dia sakini kakam mar kani ka dei ka wei ka i kakam ka bangi dang snow sang sot ni bung netku namar ba kuman si ong no hadu kat kini di por ngin pak dan ni bila susah ya kejela ini kan ka i ka batun snow si ang si sayang ni tiang dai kumang le i hati por ti bahasua kalau dan ke jemput seluruh ya kakam di dak ha kena penselur ya kakam risnyang ila penselur ya kakam ban penmidut itu mesti bawa ini ong bak tang kata ke penmidut ndai ka state government ke jongi kelak dan simkha lam ni ke bentang ha ka bangin la ban penmidut di production ndai ni small dia kum kinong tok kum kinong hi bakani ka beef production dan jaka hapo jela ke jongi ni ka di ka wei ka ba ni kentu hakum kani ke por amtam ni kino ki bantrei namta ka imlang salang kamtam na ki kino ki political party kaba nisu yai kren hiang ni wala da kanu sarkar ka wan po ke jela ke jongi bakan sinsha ni la da kuman su ong no la da bomdan breu su apo ke jela ke ban sinsha ada ki wan hi da ki wei ki bar jela ke ban sinsha ring kinu mla ban ko ngu banyak ni ke jumut ke joki ban ong banyak ukasi je ni minum bomdo rai ni tin bam dai ke jing persang kalong ba nim dai banyak ni ke kam nim la banong bangilong kita ki bakut la ban ong balada bom dan syu na ba minum la ni ke kam ke ban nang penhe ban man ni ban so sarong haba lada kinu gijela kumentangi pek uksa kum ka Assam kala penteri kami ke Cattle Prevention Act 2021 katu hak jing sisa ke jing kermen ni kum na gejela ndai kum gejela ko pekno dan sisa kita ki riu e ela ka jong kari kile da bian ong penban ba mangi ngin phangno itu kamar ko wan bar sila bak wan ni sedang kala jong ni kenti we kala jong ni promote kala jong kamar kani ka kamli masi kani ka beef ka tel kamli ko ba bala banyak kani ru kan sate ko wei kala ai kam ai jam dia mentah ni suan manti sngau kini bele persyak lah. Meghalaya government and district administration is concerned, we have written to Airport Authority of India not to allow landing of person who can lead to potential law and order problem. But it is said that in fact the Airport Authority of India has not agreed. Is it something like that? No. So ultimately he is not landing. As far as information as of now is concerned, even Agartala airport, they have rescinded permission for him to fly out of Agartala to Umroi. But he may fly to Guwahati. And then whether he takes road route, we cannot comment on that. But you are the SP of Ribhoi, so will you ensure that he don't enter Meghalaya? Because I spoke to CS, Chief Secretary yesterday, and he said that government will ensure that he doesn't enter. Yes, that is why we are here for, to ensure that law and order prevails and no such person who vitiates the environment is allowed. I heard you telling the NGO leaders that if he by chance lands, then you will ensure that he don't enter, means he don't come out. See, airport doesn't belong to the state government. There are separate rules within the airport, but outside the airport belongs to state government. So in that scenario, even if it were to happen, so we will ensure that a person is not allowed to come out of the airport. Thank you. It has also shown that they do dare to threat us, and we'll also take it in a rough way in the sense whereby if they dare to even step foot in our land, we would see to it that we won't allow such a thing to happen. And if they also dare, we are not afraid to die for our land and also for our tribal state. There's a statement that came up this morning saying that these people are ready to die for their cows. Just to make it clear, we are also ready to die for our homeland, and also from any threats that these outsiders are spewing on us. And as of now, we do have members all around the highway for lookout if something happens, if they're traveling through
transport or any other stuffs. As of now, we are still waiting here. No signs of them coming, and no assurance has been given by the the government. And also seeing that the government is washing its hands and not taking care of the law and order situation also has been one of the main concerns here in our state, that something might erupt. Long nakaliang kaseng nyok tapi konsol hi Brokaway lo kasi ke pasdang hadir ngelayo YouTube ya kajingdon jong kini ki kenhun tiba jelek ban khang ya kata kajingbam do masih kejongi hapo ni kajela bat ban ong ba ka kata ka masih kadika ban pelong ki kum ka kemi kejongki nakaliang kaseng lo kasi ke ban pasdang hi ngila persya ya kadika jingmu ya ka ba ngila don ya kajing ban ya khang persya hati po sulong bat kunjo hadu menen kasni ya kabang layo YouTube ya kabakani telefon kacmu ban ban gimba kani ka tak ding suy kepada ni ko umroy andre kumbolong hadu mentah kadi kasni ke babut jong kani ka sni mentah layo YouTube ba kinwan mentah kasni andre kumbolong hadu mentah kadi kan hun tempat sulawan bat kumbolong hi nakaliang ka kenhun ke jongi ni lakren nak basai ba minum ailat ya gipriu ke panabat benwan tuklar ya kata karkom karkom bam terkomdi kejongi kum kikon kasih kara aku an kebri new trap di Brokaway kumbolong hadu mentah nakaliang kaseng ni padi ajitip la unwan henry di kidikot kejongi hakeleng ki distrik nadu nako is jaintia hadu ke po di boy bila don hapo surok ban pek perman ya ka jing yo ban wanrung jong kini ki kenhun di ban wan ban yoroi ya ka chabri jong Hato pila sungobiang ka jingstat ke bapio na school ne pidang sungudon kamban tip kambal shishu ya ke core computer one ha AICS lane Advanced Institute of Computer Science kabadon ha paham sim nongpo mar persya bat ke school Alpha Higher Secondary School nyidon sibun kirkom hikai ban tip ya ke komputer bantip company asyushu pun hau number pra line nyo ar nyo saw ar ndreu nyo lani praiwe line ar not saw pra san saw one mapi hikai mangi banang ban start mapi ban sengan galawai jong gari om tangkata henry diru ya ki laptop bat ki komputer ki barim lani ki all stock hagador ke babit bat ki mar ki badang tip top Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jompi pon singi ni ai wai shapi pran nyo lai wei kendai ndru yue ar nyo lai